amakari amashemererwa hamwe n'amazina nibyo bisibiro mutawuni ya Kyegegwa ubwo aba Ebo Sacco bari kutongoza akazano kaba kavurumura mu district ya Kyegegwa kandi nabo kwetorora amataji gabo goni 15. Branch yo kubanza ne yagwizwe ayituruga ekitebe kikuru twine Kabohe muri Shema district ariho Ibanda ariho Rubindi Mbararo mutawuni wa Kambaro mutawuni twine branch ariho Kinoni Igorora Mwizi Kashaka Kazo Rushere Ishongororo deni omukwakana twigurita rya Kyegegwa akazano kavurumura kakatandikaho kibanza cyo kwa mukago mwakogu kandi nakaza kwenderera 2008 okwa mukaga ubwo abantu nibaza kuba nibihangurire birabo ebiru motoka yekika cha Wish sa pichipichi poroti yitaka tanka za mizi embuzi antena za TV hamwe n'ebindi bingi akazana kakine category zina category yo kubanza ntujeta category A nobika $5,000,000 account yawe $5,000,000 dozo mukazano ko kangura emotoka niye Toyota Wish baitu habwati ogenda mukafuna kukubona bone soti tutungira mugisa hano kwa Ebo Sacco habwati watataha mu Ebo Sacco katandika kwahura nkuba basobora ati kwenda kugarukayo okehora sente zino businge okayikozesa no businge okagarayo no businge. Napoleon nabasamane jabwitaje rya Kyegegwa asimira abanyakyegegwa abo kwakira Ebo Sacco omucanga cyabo twamaramu Elieze Sacco muri Kyegegwa twikire ebebero shatu byo kwakana ahingangara twasya abamemba 10 kandi twabahire ro muzingana obundi kurara motoka eno hano kiro kinimanya neje kutwarwa mu Kyegegwa nimanya neje kutwarwa mu Kyegegwa oba ni nyowe oba niwe gasha kwa Philip Murangira.